Yang tu training ko kosan at kaysa kayo. Ritong ata ulukay ang way pa kanin Pohnpei. Nan wiya kupur kosan ti kalimawot. Ranwat niya sil. Siyan wari riyasak ew. Paran kaon riyakit riyasak wanom. O ranwat wiya ran kaysa kan wiya kupur kosan ti kalimawot. Dahil ka kan kadlamotay tabang katiyang nan low. O iman patawan kulian caiti upakita ren Juan Paron Perez, Senator Perez, and kulian caiti ya low un rucungata uya kupurgot. Un pag Thailand kata tepat rota chorus. Kalangan speaker Ivan Woksang Railgan Lukoto. Kayu Ivan Barawan, the young child chorus of male. Mual yang ay legislature kan Iran buksaraw riyaw. Kayu talabin badak masani. There is a way that seems right to a man, but in the end he's dead. Nan bukan James di Yakapush allowed fire to isak isu masani eri. Memang masih tamu Pwuhng Uya, after Uya, we ada tip, ye omission sin, style kabagam. All mine samat code so with the level up, code ye yes pervot, code madam and magin gadin cut was a chorus, and so Turkish gadin mangi ma chorus, they will gadin mangi sangit aramas to one pain kit. Sore marasongir main samat kod labalap pagira tegelep makin masenta songkan korus kuyau yau puitan tuan kubrar kalangan dir main samat kod labalap pagiki daramas pugat mayang kono turan kap kolokol ksen sabun maroson jongal kelail o insana mau at jongal sagratan kapung ban kubrar main samat kod labalap sepertuan Syudapan ka gitaran kasabal kubrar kalangan magin parabot wen aman kit aramaskan chorus kalangan nir main samat kod labalap yet kit peir katin piladar sen ka guya wole man aramas en Pohnpei wat ong kawata kusunat kan we para papali don wain Pohnpei wat di Pahrek Sewana badar posen kak pair nan meeting wat. Inir kadan wangi rairanan sukan. Mobil rairanan suwat. Sebaruan tuang nan ranwat. Sebagaimana samat kod labalap. Kubrar kalangan dan kubrai kit. Rupon sabul mar ngin kamarain ngin sarawi. Penyang aman kit. Sangkak marain kira lekong kiat cuma pugokan. Niat pan parbaruan tamu pan kayur mau. Maing samat kod labalap sudah git makut. Second party sekarayir. Bagi kom me uya tungal, teir me uya tungal kelo kaborabor. Seperti sekarayir opak mapkat maing samat kod labalap. Imaran sabul mar yeros at kauna sondor songamawur. Sondrom labalap kom Jesus Christ. Amen. Kalangan kubur chorus malah pinman kalangan yang Senator Perez pergi low memia saya kakek ketlan dan sebelum matai uyak puro iban pona se chief clerk kong lupuran marakan the roll call Senator Abraham nai Senator Kikwabis Jr. Senator Kadkadaur Hey. Senator Ricky Carl Hey man. Senator V6AH Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Iron, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senatore, Senator Daniel Leben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendy Teswo Louis, Amen.
Senator Benjamin H. Ludwig, Yes, ngayon. Senator Magari Miguel, Chairman Clerk. Senator Sheldon G. Nett, Yan ngayon, may. Senator Melbert A. Perez, Ewan. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitrai Simna, Hey. Senator Francisco Simram, 9 Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan sansal mag-try sa bulman ko, koro mag-try ka katlan sa bulman tayo uya kubur. Mawag mga tiyong kuproye, buong kakulian, try diyo uya sa bulman tayo sa karatan Pwuhng. Mel sa karan Mexico, Pwuhng lab, ang kupron. Edinap, sa karan Kaiponi, o wawlap ang kupron, Raksoko, wawlap ang kupron, Isoko. Wawan ko sa bulman, likan ko, nanalang ko, na ang kanyay ko. Wow, Toro, Rong Labalap, Kay de Balian, Tiak, Momocho, Government, National, State, Local. Wow, ang Kabinaan Pohnpei, Honorable Joseph, wow, ang Karyaon Kabinap, Honorable Caroline Movic, Mayang Pateng, Kuya Kupuran Ranwot, wow, ang Siyong Pwuhng Labalap, Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong kupungkan koros. Ejong Alwaw o Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kan koros. Waon ko lang sa amorokan, waloy sokan, sarisokan, so masakan o lang way kasampal kan mauya uliape. Haramas non-calorwood. Melel, waon ko kasampal ki kato tapatoton men Pohnpei kan koros nan chamber watch. Wawan kilang kasumbalan way kan. Hog child koros may open ran watch. Medal bil kasumbal ki o wawan ki men Pohnpei kan nan kalal maslikin kalal. Child katiyan nan uyakupur o iban po na siya sa matay floor leader. Pukoki yan kalway child nan uyakupur kan. And Legislature. Kamu'y floor leader Latura. Kailangan ng kamu speaker, kuya kaya iban niyang patpaturan wat kamu kubura. Ay tungal kaping ang kakpatuang kubura may kaping hotel, kuya kubur mau, kubur sa bakon ko, makaipay. Melel doon, child chorus. Ay tungal wow ang kakmelel wong kang kamu speaker, wong ko pa speaker. Tungal ko wow ang honorable senator kang chorus. Melel mang wong kilang sa Morocco chorus. Nalaim sa riso kan chorus. Nanit labal riso kan chorus. May bilman tungalan ko wow. Ang kapnakayo. Kapnakaryaw. Bilman wong ki. Songkapong labalap. Yang amu songkapong kang chorus. Tungalan ko wow. Ang kanikinakak sa umasakan chorus. Membil wong ki. Lugan may mau. Lang sa murukan chorus. Mayang kot pato. Wasaksit. Ipilman wong ki. Tikan. Lapalabakan chorus. An momotso. Ipilman wong ki. Tuntatong chorus. Police officer kan chorus. Mayang patong time. Speaker. Kumkurap. Nang sabol macay kalantar po na itom ng papayo. Ang kaksansal. Makaulaan po ko. Dahil bangkot yung ang sauksit. Masa kalatalan promail speaker. Kailangan floor leader, dahil katiyan po ng payo, o iban po na sa chief clerk, kamu katakatama ng payo. Item 4, Administration of Oath of Office to Senator-elect the Honorable Wilson Canwal. Kailangan paan po na sa floor leader, Latora. Kailangan speaker ay tungal wow sa palong tutuwa ta bang prong kat kasampalwot. Speaker ang kaksensal bang sawot ay bang katyong ng kaulaan po ko. Ang pil kaksensal bang promail wali ba ususta panwal so tapato nan mall ranwot kung kakalakaw lang. Ay tungal sa konpot sa karmisik ipil wewe may tungalan ki siyang ayo murin sawas patutulil ranwot nintuwa na sansal, nauya sansal, pang kupuran sa ukset,
walia pa usustam mawia kupuran wing kiti tan sito ka kanyang pato ranwat tang pramay Pwuhng kakaleti kaula sang nuwe panokan me ipatuan pilaleti sang mana kapo ipatuan rabarabaki atungol iran Pwuhng nintuan tatongkan me jail kot to sanger o lelituan sukse ani ralap may mangkakan patuan melel tata kupuran way o yaki sa konpot ng promo speaker o prong katikasambalwat imen patuan yatak kumagat o na itamwat tayo lang kapantela Kailangan Senator the floor leader Latore. Pag-upurahin po na sa mga Chairman and JN ko, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Una iban yang batroy mo. Padrang ko mo. Floor matiyang iman bagita ro pwede ancho in batrang ito sa mga matungol sa karatan wawagan matiyang Mir kumagitiyo dahil kapantala. Iban baruan kawit mawit. Dan sa matay rule EUT moren robot sa lalta sanger mumutut aban kosonduran kaula. I ran mo kosonduran wut o nan kosandian kaula Irailkan mapuantela yang kaula ran kaula Irail bangkak ale kaula sang speaker sanjan me ran mut siru ya ran le boleh busu stau so yang time sang nan November December o January met Irail bang kaun sagalar boleh busu stau saya parutunan compound wut pakai Ri main kami bang ko na yang kaguyawi na ruwasin sa pamatayin Kosonet B10 BC6-104 abanane uyapen autautan mi by 10 tars yarwat Ri eman kawit kebantalan ruwasin Kosonet duat dahil ka kabantala kaulawat pasan ke reban Pwuhng amiyer nan molong ko po. Chairman in JN ko kumkubura dahil kadiyaman ang motion memya. Dahil kadiyaman masin ibay ban po Point of information, my Mr. Speaker. Kamu Senator Cart. Langan, my Mr. Speaker, bagi iban tungalan kaya sumao. Akom kubura buin kak patriang sa masin ng kasam. Sekarang kapung kay Pwuhng may patuloy nilang. Ito nga wala bang kung may Mr. Speaker. On kumelel Vice Speaker, floor leader. Ito nga wala toror bang kupuran isa na laim melel Chairman Edgar. On gi lugan kutor ngani lapalaw kiti. Ano ba Senator Miguel. Ito nga wala nas sa Pahrek Senator Edwin. Nana Bastokas, Chairman Ardui. Ito nga luwan kumelel ka makabay Riya ng Presidente Kankoros. May Mr. Speaker, kung kupura po yung patyang kupura mo kasama mo kiray Kankoros may patyang tayo mintuan sa pulma mumasin ng kasam. Iman patuan kawait. Kawait din ito nga floor leader mo talang kapantela kaula. Ay wasaw may man patuan kawait talang kapantela ang niman kalendar. Tagtalang kapantay lang ang ran toror. Ay kawit-wit may patuan muna tayo bang kadlamo tayo. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl. Kami lang kayo na mo takalalapak maaw yung mo. Floor leader man po na si floor leader buwan. Tsaka kita kamagat mamiya. Ay kalangan Speaker ay tungaluaw sa palang kapatpatuta bang promo bang prong katikasampalwat. Unsak Speaker ay tungal sakar nuwaw karakarak pagpak iman patuan sakar kupramal jay langgak
kapantalang ewan sa umur. Chancellor Mauer kamagut yu omia karyaman be koros mautung kamaguto masani ei uang masani show kamagut paita magpupurahin po na Senator Miguel Comstate sa mo point of privilege. Alangan Speaker, kamugupura privilege word po yan kak kabasa Israel puko pilipil kayo masang win kiti o pil kabasa nintuan yung panan talaga siya ng kiti ito rangot ngayon mawaya chairman ng kiti talaga siya ang kaksan salang bang kupura mo yung mumotan legislature word imantungalan kayan sa umaw o kabasa Israel lang kayo o tonway may biltungalan kay kapeng o maran mawan para ka Pwuhng na ki akay ban patungan ta nilang iman pagi mumutuwatan ka kasamo karyon ka binan win Pohnpei teluk pen sa tonol lang kiti ibilman patungan pagi mumutuwatan bil ka kasamo kanikinakak somasan kausap padabat o kanipay ninakak sauligin nanroy mapilan sa wuta uya Vice Speaker and kiti sukoneti iman patungan pagi mumutuwatan ka kona sa manol and when kiti mawaray la uya waliyapan Pacific Ward nan United Nations Mr. Plarmin Ioannis tenansaw setin palang o atungal warak nanaming set palang iman bil patungan pagi mumutuwatan ka kasamo Lamboy labalap kiti tay sokonet waliapan pininwa nan sokonet yan wan kiti Mr. Albert Latore Lautsang floor leader Latore bil pagi mumutuwatan ka ponasa isokoneti waliapan lupt karyaw ye waliapa Jonathan mayang patong mumutuwat ranwit kabatayang met mayang speaker pagi ay maniyang patola nalang ay man pagi mumutuwatan ka pona sa kasamo silaban mumutson Maria mong yung magalagal tigan Ioannis Israel tonuin kiti koros mayang patong yalamaman ranwit welcome unaranakan kumaikin kat kita patuan to plamaw patungal tatokal lupalipo ang way kamsakla yung speaker like father like son iman mumutuwatan pona sa ay tungal first grandchild Mr. Amcheginos tataki piyegin pukoki tawi sopkan na taytong Pohnpei nanansokan. Iman pagkita lang katskiyang rail lupolupon. Kalangan sansal magtrail katkat nan masinaban ira takamagit mamiya masalar point of privilege ay man pagitak trail ng chapali nan kamagit mamiya o trial kat nan masinaban. Miya masinaban kamaguto. Kamuy Senator Carr. Langan ba, Mr. Speaker? Ito nga luwaw sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Irahil kasambal magtaykat yung dalaran mo. Ari, kaway kan mabaan niya. Ay manuwaw karag-rag bagi. And uya kaway sa namaw. Pwede kasambalan sa matahil pukon apa-apali ruwasin pasan ko sanad magtay ka okila magtay kasik mabaan mi ranwat Mr. Speaker kaway todo kag miya sansal na sa matay ruwasin pasan ko sanad di uliya began and wegan when kichi uliya ba me bamen ranwat kita isong ata pagtalan kak apali ruwasan pasan when di uliya ben when kichi countsak ruwasan pasan mamiya irair magdagat kad lalaranwat miya case mapadpadanan malanggabong tatawag magtayman na paliki tatawag
dan kanini. Ranwat mai speaker kawai kan me ban mie. Kagada mie lupa nan case me pat malang kopung. Kaya bil bangkasik. Me sudah parodon senator elect panual bukan paduan itu ngal kaulan pukor ranwat. Kagada mie karam. Kaya bangkasik me kagada bil mie uraban pung. Me ban Pwuhng kosantin malawat me mie ya. Ramai Mr. Speaker, masakala dalan delegation kici banwat. Masakala dalan John Wayne kici me yang ket patronan chamber. Wana yang katedran kasambalwat. Ang Wayne kici. Kaida ni ito sang wad yaw met. Mia senator me momodran wad masang wad piluyawiyan. Kawala buhay na. Dari ikapeng ki kuburan mo speaker, kapeng ki kuburan legislature wat, kaya kau na batarang wat kaya len kau lang senator elect wow chorus magan miya, kaya bil kapat nan kapat magday sedagan tatang ki asu toto, kenangan dia sangat ran kasempal metua jamat. Iro bukan main speaker, ikamelele meu yakilel sansal. Ang John Wayne melel John Wayne keci. Mugdalo na batak dalang kasamo senator elect panual ranwat. Sido badawan masamatay rule. Maitang dalang kasawranin kaula magday kasanetiya. Kamelele magpupuratay masan kupurmami. Wow magday kin sabon man kabana. Kamagid mamiya sang delegation keci kay bangwan ni. I batang kawai din national chairman mo, chairman chen ko. Magday bang kapantala. An ka kapantala pasan pungulan kopung mawononan malang kopung. Niya ban mo gid sangon momo. An sansal me pungan John Wayne keci. Kaya bil kagado ko tela. Niya dai sedeban kosanete mautan seroban auta. Riutung kawai din senator dari tengah chairman mau chairman jengko. Nana yer seruan auta. Apa itu wow? Wow benar magjail. Sabol man ki sana mau magjail kan nanti jangan puita. Pwuhng magjail kan nanti jangan puita nasa magjail ketok. Ansansal magjail wan ke kawai din delegation. Katik pen seruai so tahu tak mau pu irai me uya ulia ben win kiti kamelele makupurkan on dapat ranwat jalan kagau data seru centa ni ban wonon kita ban utungata kau itu delegation ni kejuranwat ni kamelele ramai Mr. Speaker iro pukat and we are iran kubukupuran bagi Outdoor session in Ranwat, near Ban Pukubuk Tinan Samata Record, upon we are men Kadkadaur and Malangopung. Kosantin Legislature Ranwat, Mukta Kosanet Kaulan we are with. Even upon Kaulam is the Batoto. Ramaban Mia Kawait Maban Patolong Malangopung, Mukta Sute Wahoniki. Sudah ang puitan usus memia, ansal meranwat, jalan apa tak pun jalan wan itu, jalan ang puitan usus metron win kiti pasan itu. Kami lelem ansau delegation yang kiti ban kawit maluat jalan kedlam hotel atau data serwat, pura jai bilban utung rail. Rebukat mai Mr. Speaker, si patuan tak bukan kakuya, sama jai tiada entok non-record. Ban dalang malang kupung lakam bali, magutan ranwat, kaya kasan itu kaya ban apali kaulan, pol kasampal meno, ima sudah badot. Kalangan mai Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, mamawaray, bonus sama Senator Simon.
Kalangan kami main Honorable Speaker. I too wow. Thanks from Pohnpei to Honorable Senator Kadkadaur. Pilmeniyang patrong kasamuan ki Israel kan koros may masan pan kasam o wow to koyer ng kalararangot. Speaker kom kadin kubro po yung kakyang patrong masan pan kamukit magtay kapito limit. Speaker kasampal ki kupratay rangot o istoyang utung tayo lang kapandala Totokot pasang kepulan kopo. Malmangi, biak sing case may samparere umet. Case what? Tera pompung metano iwiawi. Semet panda ka banstakak na. Siya metro anta weng gitu panananin na utang. Sang riyaw may pampunggiran. Ew. Papampungan wiyawi alugam malapan ni Tia Doman and Mondi Nansier. When kasilmani kapamani sir when kipaman pasan kasanay di pamilya ng legislature. Pasan rapampu. Korea may pampung gila. Tay pang kasan di rawat mo. Ititap ususa panuwal reject and via legislature. O tay panananit declare mo vacancy miya o ususa palam miya. Di may panguyawi. Kini ngoy suto para temang ngoy me binani rairat ilok patulang yo niyo to yung patuto rawat pi bangkaula center log kaya kas kasinin wanim pi mangkaula rawat tayo kot pana medri sak taulit lagi sak suto itita kasal yung kasal me suto men mun ma men rapaki apung pung aramas korus Sapulman gitu galing pungan rapake ral pung na malungkop. Kaptano malungkop pung tawiyang modeti soto modeti member permanent legislature. May malungkop pung tawiyang soto tolu mang speaker. Wo kaken mundi te soto modeti legislature manaman yung legislature kilip sapulman. Ma malungkop pung declare mo oh kaulaw pung alas legislature so kasba mundi. Oh. Aru kami member tuan may isu tu butung kabukit sang Senator Pahrek. Lu kubabang katung kupura. Wai kita sudah kau yang wirap kampung. Kita harus menganggap memen legal procedures dan melengkap proceeding kan memiau. Tingkat sampar riau, miak si balok sing kampung tingkat sampar taulier sampar riau. Saya sudah kau yang wimat nan melengkap dengan Pohnpei oh tanam nan melengkap dengan FSMTC. Itu ngal pak nu wow speaker. Nakitaypan pasan punglan ko pung nito kawit misalkan ay tumal German Mao and German Jengo ha lukam malapan ni Tia Doman and awiyaw de zero papasan punglan ko pung amaso ha rangot sainsal me Senator elect Panuel reject and niyala aman ton 11 legislature o vacancy pananan nag-declare pagkatay lang ko diyan na napagkanataw iya itu ngalira ang masam panaraw. Kalangan kamu speaker o kaburkan ko. Speaker. Kailangan Senator Simon magpupurain po na sama Chairman JN ko makawatan din nila. Kami Chairman JN. Kailangan kamu speaker. Ito wow. Kami man patuan. Biya pesis na ito al kaway din ng kawan. Sansal paan kuramal yay ano Senator kan olo niya alag kaula bagay kisang mene ale isay sinjalar yakit 50 rano to accept apsang ran me ale poy lel ramot sijukin paratanan compound tabe kawai tire upagi Wait, get to me suffer consequence. Manaka boys to Parato. With some model person, near Keleti, William Paman, Riaman, Amen. With young fair representation. Upweki Evangak young
answer quorum and open session. Sure, we payne inshanamo maban patrovita. Imakaratan and Kaulau, Wilkin Puloyo in Borolale. Mr. Speaker, Kawoichang, Senator Simono, we are questioning at you. Kadail Kamarano question at you on 10th Legislature. Lianshum share 10 tayo ba miye? O Chiligo Kadkadaur younger Kabina o local jurisdiction ma share 10 tayo. Yurailvan Katarato Armachun ba momot. Pwede fair representation. Ujus map nagla delegation gitu kawait ma yaraman question to what to talk. Ima karata summary question at 10 PC 6-104 section 1 kikin. Eri kaloktan share 10 da utana ba uyawita jang malwat. Speaker ban katarang kabina o way me share 10 da miyalew o kabina ban question at ran suban motomot sang ran sansalan question at. Eri janga lole sherwat out-outar. Kama miyan sherwat pini mestumem barato niya layer poi. Aler poi gear ugawat. Eri itol tatem boyagi wing kitchumaban several consequences tatagot mojagat katlole. Aimi kawait kireu wing kitchen peitanki tam popan. Wirail Pwuhng aramas sansaler o imer o usata. Ai mestuman godo kaida silgo yusang option wing kitchi te lugan manlap me patuanto malwot me asurabang godo. Teine kosan di aramasaman. Submodal person kosanet imo yes supreme law of the land. Shoda eu kosanet kaktautam bon person what. Eri taigat na ranchopal Mr. Speaker. Imanyang punggilang trailing kabandalang ewan so more. When bilgiyang a chance. We batuan mo wain kiti rail pinmamangi tamo tayo mamasanian show. And giyang a chance o irai leadership and wain kiti sabmaral kawit and bilgak miye. Maong mga nakapo tewong maluwat agrail nga kawi. Dahil giyang a chance dahil nga ko sa nitira ranwat. Dahil totoo lang ansyo yung maban suratete ito man yang kamela maban po ito. Dahil ko sa nitira ranwat ran. When kiyang rail o kiyang ansyo mau o maban sansalera dahil nga pungkila ranwat. Masya ito bang kota na ran mo tayo bang ko sa nitira ranwat asyero utan tentar. Aimat Mr. Speaker, di sure patuan robogat pwede minan bungan ngay mga nakapo dan minan bungan ngay o emen aramas. Aduan ay patuan kau gilay ban kagela ka pausan kusunat akan imi patuan kawi. Salamat Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez, Amawar, ay Speaker. Ponasama, Senator Carl, Makawatan Ilima, Kamu, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga, wasabal bangko promoyo bangko purakan koros. Ito nga, sakar misik bangko puran delegation mau, delegation kichi. Kampakabayan Honorable Senator Simon, kawit may padawano, isang-usangan pe yan ki kamagad mamiya, ang kapandala. Kapandalang yat, ime, anana yung santi. Puhutaan ranin kaula, pan santi na session. Pero delegation sa ko na batapuran kawit malwot. Yat kaula pan uyawi. Ay kamelala me,
kupuran Honorable Senator Kabanwan ki kay Pwuhng sangrat tatakot yay mealalawiya tatak kasambal yung miya tatakin Pohnpei kay mabilwanon ng kalandara na neopol magkupurakan sana ay kamelala magtekak Pwuhng sang tatakot pasan kawitin delegation ng kichi makakuyawi ito ewan sa umur Saya kadlan ang sa matay tatawag ng tuwan kalantar mamiya. Kalangan may Mrs. Speaker. Naman. Senator Miguel, kamu kupurin po na siya mga floor leader, kamu kolokol siya kupurin. Ay, kamu. Kalangan ng speaker mo na iban tatway. Tsaka rin kupuramay dahil tungaluwa, 1, 2, 2, at bang katika sampalwat. Speaker, masakala talan kupurakan korus. Dahil maasan kawit kan masangsan. Ranwat. Makatun kupura, kaya kaya noon kasampal, kaya kaya pilpit kupuran way, o ranwat na piluyang magit kapyo, nintuan ay Pwuhng nyo, nintuan ay yang patungan na palito takot, imen, patungan niya ta kumagit, sang nirokan koros mawisansan, kaya kaya pil noon ati-atiyang nyo, o kapantalawat, ang kakpasan tatok, Tatawag ko magut may kam patungan ang suksit. Iban patungan na sign kam team chayan ko ang kakrot rokan koros ko ya nun kap unun ko sambal bakupran way apil share pasan ko sunnet. Iban chayan ko ang kakrot tatawag ko ang kak kanay nay o pilew patutung nan malwat po ang kak sansal yat kuliya ba usustaw bang kakanalit kaula. Ayo mat speaker man pakkar yaman. Speaker. Kumpul dahil kat nan macam ni benirawo moin maguprain po na siya Senator Simon dahil addressable mo concern kasambalwan muri. Kamu Senator Miguel. Kalangan speaker ay tungal sakaran wow kamu kubura labat kubura mo bayan ka kuat warang o sakar may gayo kasampal kuburan so kaitin paywat melal wain kitian lap tengah-tengah ti waki wiya pa kan main speaker ranwat tirayarwat kasampal ipatawan ka melal ma olko kay mapilbil tong wasawat politics is a act of compromise sangkaros kak santi sudah kacau yukan moro sudah makata. Kami man pagi, ren floor leader latoro Senator Mau Simon ma, yuya chairman, and delegation ay pagpag kumabil pangkan oka kay tak. Iman pagi kitailan kabung mal, labati rawat o masal lang tama pan mau angkoros. Penemulan tatakut, ang sila babol malalay, eteru ya tatak kasula pang yayasim sa pulmatal kapaman. Iyay tungal pakpak. Tama pan santi para to nanrayranan sa uyaw. Akdel bangkak awalilay rawat. Iyay tungal pakpak. Pan kubramail, kailangkak, lap kubur, o kabantala tayo rawat. Yaramin sa liyang usang. Malmangi, malanganol. May kutnapal. Ariman pagi. Kalanggak, o tata kabantala. O delegation panuya at koyok. O sa utahan bilpananana, tuwang ulo mo hanapan kaula. O kasana yung mumanapan kaula. O yay nangi. At sa fail. Iman pagi. Yei delegation im kitim banguyak kamau tatok no Pwuhng oban kul sarin tatok sang met patola we kawe ko senet delta kawe we pesila siltira wanyal koros masan ko senetakan delta kawe tialal ay pagpag mang speaker iman pagi en mayang delegation im kitian tatok kitain na banguyak kamau o tatok we o Pohnpei ay tungal pagpag
Iman nga tamu sa ning challenge ka close debate. Kung ko yung talaga sa ning gitian ka. Mahal kuburan, try kat nan macam ni. Irama essential Thailand kapandela tatakut. Ibatrawan itu wana aleti kawait kan memia essential legislature kaisa kayo kasanidir meranwat makaula banuyaw. Essential memana kapo sorte kato te patrot. Sorte patrawan makoneng Thailand kasanedi wan sumur. Yet memang patrawanan. Essential nito one floor leader ya kasaleta memana ka por repen Pwuhng legislature. O KAPWARESOU mie. Niyansyo me KAPWARESOU mie patrawan magtay sila kak patrawan ira kasampal magtay songon kamotiti mana ka. Niyansyo magtay ban kapandela. Essential magtay kapandela. O maiteng auto benewe branen ko sanet. Mayay legislature bang kupreta Thailand pileu luketa mana kapo. Pang kasantin palimaron me bang ko sanet. Ma Thailand ban declare me servo trentar pil palimaron in legislature me bang ko sanet. Riyat me men patrawanen. Puiki yansyo men patrawan Thailand kapantela. O maiteng asito ko na yung Thailand pal kasanet maranwat yat magtayban pileu reconsider. Pwede KAPWARESOU miya yan nan malun ko po. Yat wana Thailand kasanet pwede KAPWARESOU miya nan malun ko po. Hari ime men patrawan ong ye ikamela na makatayban ko magatiw Thailand kapantela o maiteng KAPWARESOU en kakantola o legislature bil kubratar me KAPWARESOU en tola o declare vacancy am palimaron men kosaneti tatako istu kamela me ranwat akone ang Thailand kosaneti ranwat tama ka siyambal Thailand kapantela kosanti yat ang Thailand sapal beno masani kosaneti euran mulun ranwat ay tingol bebem kamu Senator Clark. Langan mai Mr. Speaker, itu ngalu sabal bangku pura mo yo bangku pura kan koros. I kapin ko kupuro me sainsal. Kawait me mia. Kawait riau mia san delegation ng kiti. Ika sambal ke jalan kat pasang rawat muangi tamak tay kasaneti. Wan sa matay tataw ng sansal yang tonwe. Ari itu ngal floor leader mau Honorable Senator Ladoro kawait assignment ni wan uyaw lang tayan ko. Kawait din Dokan Kuchar, Honorable Senator Miguel and mayang delegation. Kari delegation and kakasanedi. Iman baga tel wan ka kawait din delegation. Wain kiti pil uyaw wayo mawuksang way takan. Wega kasan din development government in Wayne Kiti so se matapuy ime santin na sa maray pasan eri ikamelele me leadership in Wayne Kiti paten delegation in Kiti utan yang pukaki sanamawan sangan tatag metuwa temet kawai din delegation kiti and kawai deu je man puralan delegation arap kawai dito mau ma panasain lang tayo ko and sensal maraban po isang papangyayon tatawagin kami din tayo ko ari man sagara wala ko dan kak sabul man kibana kawai deu o agin wiya kisen chen kamugit ang kamugitin kapantala ayat ba na bolto agdakin kak padongan nan session word the non session in Murun Ran word the non special session kawait wanted pagdakin kak mangi nan madalan nan sa uniyat natatagod pan kak pilew mogit ari Mr. Speaker imentor tatang
delegation mau delegation in kiti kan kak sabul man ke yang kitail kawai teo o men pagi kitail kak sabul man kita kawai tu kalangan mai Mr. Speaker. Aku perain Mamaur Senator Carl and po na sama floor leader Ladora. Ay, kalangan speaker ay tungol wow ngak tutuwa tabang purakan speaker menanggak cancel me cai kot na masan paniro kasompalwo. Oi patungan sakar kiro oi mai coba patungan sopung sudah mekorya mani ro mai patungan iro mai patungan bagi anu kasompalwo kap angka kasaince yang kuwa. Speaker. Angka cancel tabang purakan speaker. Lance, Speaker. Saya ikut kerjaan masih nampak kamu Senator Pahrek. Ivan, terima ni motion of. Iman baru antara irayu me umur kisair. Wan bikin saling ban urus Legislature me. Dia lawsuit you me. Mana kau filer FSM Supreme Court. Hari i kerja ni kamu kita punya. Kemudian kak saya kata tipsau style yang sama style lawyer kan, kira kak kawat style next step sangran. Ay kerja ini kamu gitu. Kamu kit memia na sign delegation kan kakaknya upenya o patawan kawat itu moron ranwat. Memia, ini chancel Senator Pahrek. Ya tu miadra macam ni, kamu Senator Carl. Kalangan mai Mr. Speaker itu ngal wasabal. Itu ngal kabel ngang kambagabai nang Senator Miguel puju wo bena message ngalen ki. Ele puju case you me ya. Kamu itu ko nang assignment and wiyaw yang chen ko. Puju wow bagdagin sa walman ki. Niaso may rayu kun patoyor nan malang kupong iwasan ko sa netian kailan po yaksak wow we have been yeyas magtay sa balman ki nanansa un matay kosonet o ruwasin malang kupong kan kun patowan customary law ikamelala may iwasaw makak kosonet right is makakabali delegation in kitchen. Tariman pagi, my Mr. Speaker, uchut unsagan niya ang delegation ng kiti. Dan kak, eupeno apalya dong kitail kawit kan koros mo konangan niya, wasakan koros mo pan patrosang niya. Apan kak kawasan doon kawitin delegation into na raipan sakar wain kiti. Dan my Mr. Speaker, wasa may kasambal kiyan sansal, matataw ko pan wiyawi. Ayat aman puro the non-session word, the non-special session, the non-regular session na ban buyaw mo rin word. Iwasa may kasambal yan niya. Ang kapugawad, kamelala magpurakan masan, panapulihan delegation ng kiti. Kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Senator Carl, Mamawar, Senator Mikan. Speaker, mo ay tungal sa karan wow sa palmang Speaker. Speaker, ibil ka panggiyan Senator Carl Kaweweng. Lugal lang so, kalaw niyang so paiti. Kaya logo me, alakalangan ng molanwa, kaya pil, anana kolokol ng kupura tayo, saran, kalaw niyang maning kasor. Ira itungal pakpako. Pamaing Speaker, iralaot limaw, and pakasan ng kusunatan way pa ko ng Pohnpei. Pasan wot pan liroroki tantare o para tiya ko yuya katototokan. Niyo sang kasampalsang nak pana wow pano kasan iti tama pang mawang government. Ari iman pagi delegation pan chung totok usapan nanti yang nan session wot kalian apa lilay rawot o totongki kaitan ngay wan baron tetikan man up wasa me mga wow kan niya na utaw tala wasa ilela la tola kan yan patapatala iman pagi karabawat
Pwuhng kasampalan wow may sila sabol material pasan o yayasin Pohnpei sarawut. Ariman pagi komban makomi bang kubrola kobreto saban totonggi o masakas ki sakak totonggi asa patwala sudah kak pokata buku suku metau saban sudah kak kong pokata asa bang proto sakar kita. Ai tairo magtel kak tiak o yu ya katau-tau kan magtel kak. Ikis bayan ko magatin malam kabung may sudah ban sabung ay tungal pagbag mentalan kubralaran wala isang masa ni rawat labin masa nun Pohnpei kabung mal may kot makasambalang siyang tatak man ang kak kuluwi pa bolo malili ay itay tungal pagbag may pagbag ba ang kubramay makak may manpagran talaga siya ng kiti Magamamita yan niya television. Ako mayang wow na kaya itong alpakpak. Iya itong alpakpak matmain speaker. Speaker. Asal ni ba kamu senator sana? Karena speaker kau sepala itong alpakpak wow. Utong wow ngi masan kan koros kawit kan koros namiyak. Feel wow ngi melen kawit and itong German and television. Arya main speaker niatai bank in Kodian na isang kasampal tuwa matkan agdel anan ko puro mau mamagit kayo makin kawit mogit pekan murin rawat patwala rawat pilpalset e president legislature kasalantin ko puro imen kita ilang korgo mau nan trampaswot ay tungal sa karatapon ito paano miya bang patuilaw kawo may iuwang tolul tatapat so imen korogata ilang kak salatok pagdala kak korog mau kasampalan kayon magit magten kasanedi rawat kaipin pekatin pekasalki sabag matail kasandi tatok magtel pampasan ng sabag matail wow tatok wow magit wow songkan koros wow hinduan may masan palaut kan wow kita me pan wongi aramasaman suto anana wongi meriak riaman te Pohnpei yunsak mo imen irop kat kailang ka koprotong peng kita hari imen iyang utung melen wow anano yang api yang momen wow wata pamparafu essential me toto agut ramas kay para kamawiyawi Yatan wakila makita lagay siya ng kutipan wiya. Wagi siyang karkaramba olem patutun yang kaularanot. Siyang problem sudah mempatutun kaularanot. Iparti tepano siyang. Pungay sudah meniyang pit meyokot me siyotra Pwuhng. O ay itarki vacancy yaw, seriyawan vacant sang nang wali panwing kiti lelranat. Patulah rawat sila punggi serwan ton. Yung maukir armas manan anaw tauta. Ar magdiyon magtebang kerjang lalim ban ala ta sira panaw tauta lagap patulah ipanutu. Hakatain len proposal ala kapkapan teli atiat. Kita suatu patuan mangiyat ban. Suatu panyang utung, suatu menutung siro and vacant suatu auto sang lagap patulah. Kompang katong purmagong yo ay tungol pagmag pan kotian legislature kay sakya o tuwang wain Pohnpei rano ito kasampal yun kasampal tamak tayo kotian lang para mat legislature ko sa dito Tokyo o soto sa namaw en pura lang legislature siya laktak sila wa sa tikan po legislature en purang truck sa maral ko sa dito Tokyo purang ko sa dito sa pal tamero ko ng kotlang Ayuraman legislature ito ko sandiyo kay pekasal kita loktok lang upo. Ayuraman speaker. Magkebang popular yurawat at kay popular legislature. Iya itungal kaway ito pag ito kapating kupuro. Olo ko. Speaker. Salamat. Taigat katanan masih di bawah. Kamu ipai speaker. Jangan speaker. Unit yang sekarang itu nggak Kaya puno wow kapat-cepat. Mungkin kami 2 liter. Mungkin honorable member kan bill. Patyang
wow kasampin rail kan koros ni yang kail kalarin ni sing ranwat speaker sansal me musunyo me kail mamasani kailan kapantala ay tamnem tayo parut karpekan isang kada ay mentagi kapandalawad na miyok projail kantisi nagsalnep abali uran mo uran kasambalwat jail okwe mausino nabilbaw tagiyar jailan kapandala karyatak jail gajang ng kapandalawad kantisin kan jail nagbut mamasani murba uray lawyer ka din kag kajuan ta siya maral taray tuwan kawal amen kaprayang bilo kaprayang mausino jailan kapandala kaulan Wilson Panwad V6AH Salamat speaker Chancel kamagat miyayer o kailan kapantala V6AH mur chancel kamagat miyayer o ituan wewe pa na miyayer dahil katla mo karos mautung kamagat miyayer dahil kapantela kamagatwat o nanewi ako purtoror oron ranwat masaniyay uang masaniso kamagat paitar irawat kapantalar o sular manapol ranwat privilege speaker kamu senator kapay speaker Langan speaker kesa balik tuan sekarang wow speaker kamu raya buangkap kajuan bata Google lang so siya madalim o kanang madalim malag talaga isang madalim o kapya siya Israel so nung madalim kan niyang kabyang niya bubur kasambal ang ranwat ng chamber kaya ibahan sa kita South Barrow nauya sumasin ko sa parunan nung madalim isulat madalim yay wan paron elcher Ringland Orun madalim Honorable Benjamin Rosario nauya ulipan yang uya ulipan pinggalmao nan mamutin mencin siapa uya jaminan CNGO Solgnan kaya siapa macam director kolo-kolo napak public safety nani ya Honorable Jerome Silpenis nauya yang uya ulipan pingkonaw nan mamutin councilman Urail yang madalim kan yang batyang child mele itu juga pasukan ng sukses men pagig child ang kasamong Urail iyo labo-labo Chancel memia kamutan ko sunod yupan pil calendar pamkubura Senator Miken dan po na siya floor leader Kalangan speaker ay tungaluwa ang tutuwa ta bang promo bang prangkat ko sambalwat speaker man sa karok purmaw pramal dahil ang kaprop sa matay calendar katiyan po na itam ng baysa kuno yung pil calendar Chancel kamagat yung mayor dahil katiyan po ng basic kuno pil calendar po yung mayor utupan kamagutok dahil katiyan po pil calendar o iban po na siya chief clerk Legislature Bill number Silipki Walisa Konola and Risa Kono Bill for an Act amending still on number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes ang ni Kariyaw Kim Seklang Watawat Langga katiyan ang mga sinibang may kupurin po na sa mga Chairman Carl, Chairman and Moni, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, idungal wa sa bal bangko po muni o bangko po kan koros. Pilmen lulugay ang idungal wa Israel chon way kasambal kan maluwat kasamoyan nan session mesang ranwat. Ay Mr. Speaker, ipata sa mukamdin moni o nuwa karagara kamagat kailanggak uya kubur ke yang karya oke bisa kelang wadawat kamadang ko senet silup ko wali sa kuno leban yara sa kuno wal T1 Karos mo ujung kamagdo masa niyay
Uwa masa ni show kamu kita paita biya masa na pa. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupuro mo yung bang kupurakan koros. Kamandang ko Senate, sila bukuwali sa kuno, na banyari sa kuno, wal T1. May pagpag malawat din ka kamanala, kaway din muni yung malawat kamanadar, ang small business. Kaway din muni and badosang Christmas loan o padoyang additional subsidy. Kasanti kan korosen money what ni ban mortgage small business and payan aray tungal kasanti loan program kan namiya. Mr. Speaker, iman kaunap ko kupurakan, kuy kaya sumau magdagin sa bulman ko yang kasanatin takamandang kasanatin money kan mabangin wat karyaw. I mean pagi and muy yang minute limaw nan matalang kamal. Floor amendment yung mapatya nga, iray staff kan ang kakapaliyo depan kupurakan kapi. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman and Moni, miyata masa na ben kamutang ko sa silub ko wali sa kuno, laban niya sa kuno. Kasulaan masa na ben kamagit. Speaker. Kami Chairman and Jayan ko. Kalangan Speaker, kawait sang Chairman Pwuhng, jalan ka komal sinasugis. Pemiya floor amendment ban yang bill. Try komal malab nansyo.
O sansal mo muna tayo kumaltik tayo katkot na masa na pen kamutan ko sunod silup ko wali sa kuno le benyar yay sa kuno. Miyata masa na pen. Kamui Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker po kaya iban po rin tungalan kaya sumao. And sansal pada kupurakan ong nan masen ben kamutan ko sunod LB number silup ko wali sa kuno le benyar yay sa kuno wal D1. Kailan kak sa bali nan masen ben kamutan ko sunod wad o an sa wad nuwaw karagarak imen sa karag kupurakan no kailan kak kuya kupurki floor amendment silubuki sisak payo le maliari sa kuno. Ariaman. Kailangan ni sansal ang mga kawaitan Chairman and Moni nan masa na pen kamutan ko sunod kailan bil katian nan masa na pen floor amendment silubuki sisak payo le maliari sa kuno. Karos mautung kamaguta masa ni yay. Pwuhng masa ni so kamagut paita biya masa na pen floor amendment. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo yung bangko purakan koros. Yarala may Mr. Speaker kamutan ko sa nadwad pagbago maluwatan kak kupurala o kamanala wandala riyanan and kak uya kisen sabon matay tatawag maban apali isapan sabon matay son sawas ong nan case riyaw eu case kabinan wen Pohnpei Pwuhng Legislature eu case kambakabatay Honorable Senator Michael Pwuhng Pil Legislature o padpadunan malong kubungililan Pohnpei kasambalin tatawad dan kakapuan na karwaro pwede iray son sa wasakan apol ben isabarailan kakmiya pwede tataw po kada magmagadiyan nan malong kubungililan wen Pohnpei ano yaralap may Mr. Speaker ikawit ben kamutan pwede taglawad kalangan Speaker. Makupurain po na sa mga Chairman and Chayan ko, Senator Perez. So imen peruano so enggak representative masin ban floor amendment o supplement kita. Ariaman. Penkak cangang mga ucay na upan may kunpagita sa pulmamailan show ako mala puya kamakit pwede Speaker and kak recognize kumaila kamakit apuya penkak sana mo pwede Senator Perez pagitara ang show kamakit tayo ng masin pe o miya karyaman pe aipan pona sa kamakit na niya Koros mautong kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paita tayo rutong tiyer masanipet Koros mautong floor amendment silupki sisak pa yung dami niya riyasak ono masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paita tayo sa mulman kita floor amendment silupki isisak pa yung dami niya riyasak ono Masular floor amendment miyata masanipet kamutan ko sunod Chairman Kailangan may Mr. Speaker kami lalam na kupurakan son o sila floor amendment pan apple nintuan kamutan ko sa network pwede kuman may Mr. Speaker nuwa o karakara kay kamagat yalang kakritinganti masin pen main motion Ruman. Chansa lang mo koros maudong kamagat masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat po ita tayo rutong tiyer Masalah kamu tahu sunat silipku wali siap wano, lebannya raya siap wano. Pergi ya floor amendment berkait kamana tak. Amona tayo ban katianan kamana mantan kamu tahan ko sunat word. Asal matai rule merequire duplication partiality. O kamu tahan ko sunat silipku wali siap wano, lebannya raya siap wano. Kamu yalar kamu tahan ko sunat silipku wali siap wano, lebannya raya siap wano LT1. Taipan kecil dan kerja ukim seklan watawat uipan pona sa chief clerk o ngususin ngin. Senator Abraham, Nay, Senator Abis, Senator Archie, Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latora, Senator Leben, Amen.
Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Hey. Senator Simon, Hey. Senator Simna, Amen. Senator Simram, Ma'am Speaker. Kailangan. Ensan sala way pokol masabul mata ilusus metoko kamotan ko sa net silupuki wali isak wano lebniar riaisak wano LT1 usus riaisak kay o sutra mauwang ran mo tay kamanalar kamotan ko sa net silupuki wali isak wano lebniar riaisak wano LT1. Privilege, my Mr. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, ay tungal wasabal, bangko pura mo yo, bangko pura kan. Imen, uyay tungal, sakaran kapeng, ang bangko puran, kamba kabayan ng Senator Michael, pwede ay ang utungata, o ususki ay, kamadang ko sa network, makamanalar, muna may banapali, isapen so sa wasin legislature nan case, and sansal, mamunuwad, kapulpen so sa wasin legislature, sabol maso sa was apaben po ko ipaduan damit puente kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl, Senator Perez, Chairman in Chain ko. Kailangan ko, Mr. Speaker. Iban barawan kita motion iyo. Iban barawan dyan ang suwad ito gamit magkakwita to Committee in Finance. Pwede esantier troya ka no sudah kutre kita kelapang yawe. Committee taikan mie sinu kita tik pan mie. Ima karata robot ke ima and Committee in Chain ko kol tu pwede signature and robot wood anane and ka kunsekla. Pwede and ka kiyangan sumao Chief Clerk o sabol mo yung office and kak count sa kala list pugat ikamelam kamitigan bilpan ananen piti yawi sang negarbe wa men patungata motion tran kak ramule ranwat subject to goal Kariyaman. Siyan sa lamaw, kawaitan Chairman, o kamagit mamiyayer, amon ay van po na sa kamagit mamiyayer, pakay sa Chairman kan, pakay rin committee hearing, kami Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, bangko pura mo yo, bangko pura kan koros. Ikapang kaway din, Senator Perez, pwede sa exandin member in committee kan. Nari kamera lang sa maray tatak sa ikaktula. O tatak wad di kamera may Speaker ba na palinuwan matang koros. Ang committee mo ni masandir, I meant sa kira kupurakan, kami di ba karong-rong laga pulak tuwaw, o lukang koros, member koros, kahit yan sa kami din mo ni. Uy kami lala may kasampal, kupurakan koros, and kinmang, tatawang koros, magmagmagnan sa may kami din mo ni. Pulak tuwaw, lakap, kaibahan, karong-rong, kalangan may masukita. Kailangan, pakay sa Chairman and Moni, pulak tuwaw lakap, Committee and Moni o lukang member o Senator kan Koros. Miya bil pakay sa Chairman Chaykan, Chairman and Public Works. Speaker, muna iban yang patruimen, kita itu ngal kepini wow patren sebelum momen kemudian kita ketiwet, bagi Committee in Public Works, MLL, essential section committee kan, me look my issue out there regarding pending measures on PUC board members. Rima abeo pan sana rentolanan karong PUC board members. Kailangan. Chancel, kailangan, mahal ko pura, san committee kan, standing committee tuwa, mamiya, asaner,
Speaker pan sign listing in committee kan morin tre uya kupur ranut. Committee kan kakatla here uya kupur morin signature and speaker and uya kupur ranut. Ni ada pakai sang chairman kan. Kamagitok Thailand Komalti o sapal bene subject to call. Ibe bang yawi. Koros mautung Thailand Komalti san an uyakpur o sapal bene subject to call masani A. Uwang masani so kamagit paitar Thailand Komalti. Kailangan ng kupur koros. Dan pakayar kita Pwuhng